keren hab jom tliu dah suaban keren ku ba ada dapat katis pasin kaban kontrol itu penpainya sani wei samla ya ba ardan habai dei bat kajingalang kabai la pelong hapo yo musyang hai chuai bat hakani kajing keren jong ni samla ngila ru ban yus ngau da kabayong balei pikan tho bat balei pi beng yo masyo balang bat masyo balang thar dei ubriu ubabha bat uteru umbriu uba don kamsim kajing yarablan bat kumba piu I menta pe hapo kan artiang konstituensi kan no piu I bagi surok kilong ki babha bat ka pudium bat ka studium kaladon hangti hapo waijar ti kumta ilabu jingkeliru ya ba arden ba hatu phi phile ayu hapo ka konstituensi jong phi kabade hapo nongkrem ti kumta nakalyang jong ni samlai la kantu ya ba arden ba da ka ba yong hasua ba bin kren da perkhat ba ko ba arden kum ka kerdan ka jong phi kat ka kerdan ka jong phiru phi dang kren kum uklung kena haki surok haki inti singkin kumta nakalyang jong ni samlai la kantu ya ba arden ba dei ban kren ya kum kini ki jakitin tu perlok ladap sutanat ya kani ke channel sumpah ban share ban like ban subscribe ya ka kulis bon ngan saya kedupat haki bai pat ki video dungin ya Deputy Chief Minister Emily jangan lartiang nimju kami ikut pemilik I work order minta jam mana bayo batinya yuk pula atau kata kami ke jumpa pagi kayu pula ngarso komedi sisa we bat ngatur remjur yu ba arden ru pi ba arden tip la le yu trayeng I pa wan artiang mene wan hajwai wan keren nam ta jong I masnya phalam dhar to ho kumu emli kumu rurang ba bani te keren ya kum kitu ki kentin dapat khat masnya phalam dhar yu I te ya ka ding chat jong I ke jing le bha jong I ni la yo I fulin menta ni biang na dong sodong menta adu usurok do na ngim dak slai ngile jing le menta pio kan no nang ni coba kan no tiap lapor maybe 20 minutes ni lapor dah to uta nasta pat uba aden ngim yo I te ya ki kampun roy jong pi hopok ga than jong pi ngim yo I to umasnya balang open mi ya work order balik ba pindah bisini ba open mi hai open mi po Instagram page jong I po Facebook page jong I klip mi te hapo ga yu jong ki klub pemi dah po gi media ki nadong sedong mo pemi kum ki kenja media T7 news nong sani mas long news terbalik no pi wan ban keren ni kum kini mas nyaba pila saya ban yarak kum bayrak mas nyaba piru swa banda he tangga ketin yarak kum bayrak mas nyaba sa he ketin he ngi yu I pilih kat sabalik ngim ji yu I au tum bena au ngila ai kata sampolat ngila ai artolat ngila ai kata ni das dokumen ne kumas nyawha imju he dakatin ile dakam mapi ba arden shwa banda keren shwa banda yu da perkhat cispa sim kuburu rong ba bat tungga kerdang jong pikat UMLE dan keren tang kubu kuna da perkhat pe imas nyaw menta ban sa expo won nartian ya linti sa video I kalau kumno pe sa giskim pe sa madan studio kadan po waijar pe ga peding mukim pe sangi senatiang dapiyat kasurok pencai-cai hapo nong keren hab jom tliu dah suaban keren ku ba ada dapat katis pasin suaban kentok yubriu namar ba ho yubriu don sibun kejinduna tan ba ku mas nyau jenjar pi banja keren ba kejingla ha jom upo won natiang ngi ginong song cepok hapo won natiang iria itip te kejingla ha jom mas nyau wirap kan nuwat I kejing mene man kaniru ba ing hang te hapo mupliang mano berap pi pidam ketisa kumu ta urang ba undang mi khmat jomi pi rap sa antai to masnya kan nu la kloi ban ai wut la no jing yarap nafta wakat taru masnya din yang tendrai tang ba uyarap pi yangi kristan ru ngai I da bo ke donation uyarap na ko por so ko pol bat kejing ya inti jong MLE jong I yar ban siam mar ba MLE budon jong I dei sisa ubriu ubayo I jengai kum urang ba bat kum uno yalam jong jala jong I te ku ba arden swa ban keren dapat khat ngi na kaliang jong I tingi perem juri kani keren jong pi